tuganire ijambo ry'Imana. Tumuvuga ngo amen. Noneho ubu ni saa 10:18 saa yanjye kumeniye ngiye kwigisha umwanya mutoya ariko ndakwakiriye ku ijambo ry'Imana. Ibyo natekereje reka bisome nimara bivuge mu madakika magufi ariko zose ndabisoma. Ndasoma 3 mu bitabo 2. Reka turebe mu zakozwe n'intumwa. Mfite Bibiliya y'Igiswahili ndazi kuko twese twavuye muri Kongo. Abana bavukiye hano bafite ibyongereza ngahe babisome. Ariko ndasoma je nyine kugira ngo umwanya ube mugufi. Ndasoma ibice bigera kuri 3 kimwe n'igice cyanditse mu zakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume igice c'9 n'umurongo wa 10. Abafite za Bibiliya mwihangane amaze muzirambure dusome aya magambo igice ca 9 n'umurongo wa 10 inje kurangiriza mu gitabo cya Samuel wa mbere. Akarongo ka 10 k'ico gice ca 9 mu gitabo cyakozwe n'intumwa. Biblia inavuga ngo basi palikuwako Damasco mwanafunzi jina lake Anania. Ndashaka ngo muntegera batafute Biblia. Bwana akamwambia katika maono. Anania akasema mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia simama enenda zako katika njia iitwayo Nyofu. Ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso. Maana angalia anaomba. Naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu Bwana, nimesikia habari ya mtu huyo kwa kuwa wengi mabaya mengi aliyowatendea watakatifu huko Yerusalemu. Hata na hapa ana amri itokayo kwa wakuu na makuhani awafunge wote wa kuitao jina lako. Ijambo tulivuga lile kukarongo ka 15. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyo ni chombo kiteule kwa jina langu. Alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamwonyesha yalivyo mengi yatakayo mupasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Anania akaenda zake akaingia mule nyumbani akamwekea mikono akasema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia uliyoingia upate kuona tena, ujaze Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula, akapata nguvu, akawa huko siku kaza wa kaza pamoja na wanafunzi walioko Damasco. Amen. Timuvuga ngo amen. Mwikirize muvuge ngo amen. Nabonye ko kandi tugafite ubumuga abiri torero rya hano sindabimenya. Muvuga bo tumwa kuvuga tugasa naho turi mu makampani. Oya, muza mwikirize ijambo ry'Imana. Ubuzima dini rya Gatolika rigenderaho n'ubujya padiri azasoma cyangwa umusu. Yarangiza akavuga ngo mwakira ijambo ry'Imana. Bakavuga ngo yeki kanisa nisagikiriza cyo idini rya Gatolika. Iyo amaze gusoma abiri somo la kwanza somo la pili. Barirangiza mwakira ijambo ry'Imana. Burya nibwo buzima itorero rya Gatolika rigira byose nayo ibindi byose nibisanzwe no kugenda ari next kuri Bikira Maria. Ubu ni direct. Samuel wa mbere igice cya 17 igice cya 16 umurongo wa 11. Samuel wa mbere igice cya 16 umurongo wa 11. Samuel wa mbere igice cya 16 umurongo ako karongo karavuga ngo kisha Samuel akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hapa atakapokuja huku. Basi akatuma mtu naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umutie mafuta, maana huyo ndiye. Yo! Bwana asifiwe. Abakristo bari muvuga ngo amina. Igitabo cy'Yohana Yohana igice cya 1 na karongo ka 1 aravuga ngo heri yasomayo ni heri yasikiaye. Ukiyasoma una uheri, ukiyasikia una uheri. Ni mwakili ijambo ry'Imana. Ariko kimuvuga ngo amina. Ekasome ndangise. Wowe turafika ngambo ngende.
igice cya 17 Samweli n'uwo nyine akarongo ka 22 igice cya 17 igice cya Samweli wa mbere. Ako karongo karavuga ngo basi Daudi akaziacha vitu, basi Daudi akaziacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo, akalikimbilia jeshi, akafika akawasalimu ndugu zake. Hata alipokuwa akisema nao, kombe yule shujaa Goliathi, yule shujaa alitokea yule Mfilistia wa Gathi, jina lake Goliathi, akitoka katika jeshi la Wafilisti akisema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Amen. Mu madakika ahari ari saa 10 n'amadakika 19 iteka ryose nza mvuga ubutumwa mbaye mvuga amasaha kugira ngo ndaza kugukerereza ukavuga ukamenyero yagukerereje niba ufite randevu hayahonoka uko niko ndeye abatanzi banyita akamenyero ti ko ndagira ngo maze kumenya muvuga ngo amen. Muri ayo magambo ngiye gusoma, maze gusoma ngiye kuganira n'ijambo rimwe rivuga ngo kubika Imana ishaka, kuwa chombo kinachostahili, kubika ikwiriye, kubika ikoresho gikwiriye, kubika ikintu bila ikirundi bivuga ngo kuba ikintu Imana ishaka yuko kibacho, kitu ambacho Mungu anataka, chombo ambacho Mungu anataka, Imana yakwitiza uyu mugoroba, Imana yakwitiza muri kicumero, yakwitiza Imana ikagukoresha, kubika Imana ikeneye muri 2020, kubika Imana ikeneye mu mwaka uza, kubika Imana ikeneye muri bihe turimo, kuwa kitu ambacho kinastahili, kubika Imana ishaka. Nijyo ryo zamugiye kuvuga mu matakika make kugira ngo duhite twakira uruhimbi rw'Umwami Yesu. Nari narushe ndateguza ati tujya kuganira ibintu by'uruhimbi kuko hari igihe kimwe na kimwe mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge iyo uruhimbi rubaye imiryango basanga abantu ko baramenaga kujya kwinyana zihazimena uruhongore, abakristo bagahunga amasabaho. Ibyo zobibabwira ubundi munsi, pasiteri umunsi zobagiri hano, undi munsi nzoganira iryo jambo babwira akamaro k'uruhimbi, ikiza gituma ruhunga n'ikiza gituma turwegera. Uyu munsi turafite ndabanza ndeba bagenda simbaza amazina ariko ndakuzi isura tuzama duhura mu ibara kubwira ngo wahuzo neza. Ni mwakira ijambo ry'Imana ko turaganira ijambo rivuga ngo kubika Imana ishaka, aho deje umutima wawe. Yakobo yaravuga ngo umutima nutagucira urubanza uratinyuka, umutima kuramukubwira ngo urico tangwe turico ninja kurangiza ndasenga kugira ngo ubike Imana ishikeneye muri uyu mwaka wa 2020 muri aya mezi dusigaje. Sawuli amateka yiwe turayazi. Sawuli ni umuntu wize ijambo ry'Imana. Uyu mugabo acaraba Paulo akitwa Sawuli w'Itarso, yigishijwe n'umugabo witwa Gamalieli n'uwari umuprofeseri w'ijambo ry'Imana. Sheria za Kiyahudi Biblia iratubwira umwana w'umuyuda uvutse iyo agejeje imyaka 5 sende skuru yiwe gushikana ubunyine aja mu ishuri ryo kwiga ibitabo bya Musa kari 5. Yakwize imyaka 12 akaja guhabwa mutihani ibibazo. Sheria za Kiyahudi niko iyo akwize imyaka 12 bamuha ibibazo byabijya bitabo 5 yize. Nyuma rero akabona kuja mu zindi za gahunda zikurikira. Ibyo bintu byose Yesu yabyinjiye mu etape nimwe. Yesu yasinze kugira ngo asiwe kikwazo kwa Wayahudi. Ndagomba kumutegera ibyo bambwira nibyibirijwe n'umwuka w'Imana. Abo turi kumwe nimuvuge ngo amen. Nicyo cyatumye Yesu kugira ngo yirinde atabikikwazo yagombaga guca mu migenzo yose y'Abayuda ili yasiwe batazogira urwitwazo. Yesu arangije imyaka 5 yaragiye ku ishuri aricara ariga, akwize imyaka 12 aja kubazwa mutihani, ahabwa mutihani. Ariko mutihani wa Yesu wibuke umunsi Yesu bagiye ku munsi mukuru na se na nyina agatakara, yatakaye mu rusengero ari umunsi w'ibibazo. Abayuda abatamzi makuhani bamubaza ibibazo ngo barabimuhata byose uko bingana arabibasubiza kandi amarara babaza. Noneho ababaza ibibazo ngo batangazwa n'ibibazo bye. Hari agatabo kamwe kitwa ni
ngo ni mifano hayi ikona ndababwira ijambo rimwe gusa. Yesu ngakira umwana kujya abana bagenda bihishana, abana tumabonye ko bakaza bihishana mu mazi, umwana akinjira mu nzu akisha uruhande rw'urugi ugifite inzugi zimuhiranye, cyangwa akaja mu rutara cyangwa akihisha, mukamushaka mukamubura. Yesu ako kakino yaragakinnye, agakinana n'abandi bana baragenda baramwihisha, bihisha mu nzu y'umugore umwe yari yicaye ku muryango, barinjira mu nzu barihisha. Noneho Yesu aze abaza wa mugore, ntabana bacu bana binjiye mu nzu, wa mugore ngarakana akana abaza ati none kabana, aravuga ngo yego duhene twinjiye, duhene ati duhene sawa, injira ureba ariko nabonye ubuhene nyine bwinjiye. Wa mugore yinjira asanga kujya bwana bwabaye duhene buriko buragenda muri sanga, buriko buragenda bwahishutse ngari bishe bwabaye duhene ko turagenda. Wa mugore atugurishano abana binjiye mu nzu, none abana babaye. Yesu yakumwana ati byo ntabwo babaye ihene, niwe wagize ihene kuko wavuze ngo ntabana binjiye bamane bahinduka abantu baragenda. Wa mugore asigara n'ikibazo, aravuga ati umwana tamko yake n'umwana umeze gute. Yesu ije yabikoze atamukura imbaraga, ariko kugira ngo abayuda ntibakagira urwitwazo rujanye kuri Yesu ngo hari icyo atakoze. Nimuvuge ngo amen. Rero uyu mugabo Paulo ataraba Paulo akiri Sawuli, yari umuntu wisi by'amategeko kandi yiga kurenganura Imana. Bijya bintu yari kakora byo kwica abakristo bahebambaza izina rya Yesu, byari ibintu by'icyaduka, yari kagaragaza kurwanya ukurikiranye n'amategeko y'abayuda. N'ubu nyine wogenda muri Palestine muri Israel ifite izayimana zibiri. Bafite imani ya mbere yita ngo ni imani ya Masiya, bizera Masiya. Bagasubira bakagira iyindi imani yita ngo ni imani ya Kristo, bizera Yesu Kristo. Kandi uwo muntu ni umuntu ni kuko wabwira ngo ni kamenyero k'ibyo. Yesu Kristo niwe kandi Masiya. Ariko muri ibyo bintu bibiri bitandukanye, ubu nyine tumufite nka Kristo. Igihe azomanuka aza kwima ingoma y'imyaka 1000 muri Yerusalemu, tazoza yitwa Kristo, azoza yitwa Masiya. Rero kubwo kutamenya no gutahura, imana imwe yizera Masiya, iyindi imana yizera Kristo. Kandi abo bizera Kristo bari mu muzuko w'itorero, abizera Masiya umunsi mbanda y'imperuka izavuga ibo ntibazogenda, kuko bizera Masiya azomanuka kubacungura, abacungura inkota ya Antikristo. Abo nabizeye Masiya. Ibyo mvuze birumvikanye se? Niba tumvikanye nimuvuge ngo amen. Icyo barashaka kuvuga ko nashaka kukubwire kubico Imana ishaka. Rero uwo mugabo Paulo yari yarize ibintu byo kurenganura byo kurenganura Imana. Noneho haza kwaduka ibindi bya Yesu Kristo. Aha ubwo burenganzira bwo kwica abantu no kubamara. Umunsi umwe agiye Damasiko, Mwana sifiwe. Biblia yatubwiye ngo umuco w'Imana uramutungura. Reka kubwire igituma bavuga ngo dukorere Imana ntukore ntacu urabona. Wahekeye muri Manchester Place yana rujatuwa, wahekeye ahantu hamwe. Jebe sinizi shuri rireri nabaye ka Yohana Bunyana. Yohana Bunyana yaravuze ngo kubera impamvu z'umuhamagara wabe n'imyandikire yiwe muri introduction y'igitabo cya Yohana Bunyana wibamo amakosa. Yabuze umwanya naje zanumva narabuze umwanya n'imyandikire yanje ibamo amakosa. Jamani nakuti muvuga ngo amen. Paulo aja Damasiko afite dokima yose imubwira ngo nubwo n'umukristo. Yesu yabaye ku ngoma y'abantu, urebye mu buhanuzi bwa Daniel cyangwa igishushanyo yabonye, abonera ku maguru ari ibyuma bivanze n'ibumba, icyuma iryo buye ritangira ku gishushanyo yani ku ngoma y'abaroma niho Yesu yabayeho. Sheria zote zari ziriho ni sheria za Kirumi. Cyo kintu kirumvikanye. Rero uyu mugabo Paulo yari yarize n'amategeko y'ikiroma. Urebye mu gitabo cy'Amatendo y'Abitume, ikindi gitabo cya Historia uzobisoma. Igihe bamufunze bakamukubita, bamufunguye bamenye kuko ari umuroma. Twakoze ibanga. Tugaruke kwijana. Ibyo n'ubishaka tuzobigaruka wundi munsi. Jamani, akote muvuga ngo amen. Amen. Yari afite dokima imwemeza kwica umukristo. Noneho Yesu aramugoboka. Akote muvuga ngo amina. Ikiza gituma wifata ko wishakiye Yesu utarakugoboka.
nicyo gituma uca mu makona amafaranga ukumva n'ayawe, ariko umunsi yakugobotse uzoyagobotora. Ndakurahiriye Pawulo umwuka w'Imana akamukubita hasi. Ibyo murabizi uzosanga yamaye kubita hasi, ijwi riramubwira ngo we Sawuli kwa nini wanibuza imirimo? Arabaza ngo ni nani ni nayo Yesu. Yesu yamamubwira ngo ni jewe Yesu Kristo. Biracitse. Umwuka w'Imana barasinda bwiye Ananiya ati Ananiya ati rukwante mu nzira igororotse ugende urinjira mu nzu y'umugabo witwa ni Yuda, urasanga umugabo Sawuli w'itansu ngo nyine ari karasenga. Ananiya ati yo inde ti Sawuli tamakuru yiwe turayazi yabaye mu mwana w'igihugu. Timeze gute? Niba wumvise n'amakuru yo tunije gukwaya shaka nije Ananiya hayashaka none singende. Tugende ati bimeze gute? Uko karagenda higa uwambaza izina ryawe kugira ngo amwice. 15 verse Biblia yatubwiye ngo Bwana akamwambia wewe nenda tu, kwa maana mtu huyo ni chombo kiteule kwa ajili. Bwana asifiwe. Imani inamwambia Ananiya tutugire ikibazo wewe fa kugenda genda tikini kugira Ananiya jewe Mungu ariko timuvuga ngo amen. Igihugu tumwe bwiza bwinjiye mu Burundi Gatolika niyo yabuzanye, isanga mu Burundi bafite Imana yita ngo ni Imana kiranga. Bafite Imana kiranga mu Burundi. None Abatolika bareba ukuntu Gatolika ukuntu izana Imana nyamana, hari hindi zina ry'Imana kiranga birabayobera, bituma Imana bayita Mungu. Muri Gatolika hariya mu Burundi izi Abatolika bazasenga ngo turagusaba Mungu. Ikituma tugusaba Mungu yabaye Mungu aliye tofauti ni Imana kiranga. Nono hibo bazana termi ivuga ngo Imana kiranga bayirekera izina ry'Imana kiranga. Nono Imana rurema bayita Mungu. Ibyo bintu dombi Gatolika bitandukanya gutyo. Butya Protestant iraza imara gushika ibwira abantu aba bazungu bababwiye kuko Imana ari Mungu tibavugishije ukuri. Hamwe ni kuri ariko Mungu tabari kirungu. Mungu ni Imana. None twebwe iyi Imana yanyu kiranga tuyise shitani. Iyi Imana ibaye Imana Mungu ibaye Imana rurema. Ariko timuvuga ngo amen. Nono aho hataka kubitandukaniro y'Imana y'isi n'Imana y'ijuru. Mungu abari yahinduka kuba Imana, abantu nono babona kiranga kuko ari Satani, babona ryazina ry'Imana kuko ari Imana rurema. Nitwamara kumenya Imana rurema, Bwana asifiwe, izaduha kuyikorera uko Imana ishaka, kuko wabaye icyo Imana ishaka yuko ubaca. Biblia yatubwiye ngo Ananiya aragenda, ariko agenda situbwitako ariko ajane humure. Imana yamubwiye ngo kwa sababu mtu huyo bija byahindutse nimemufanya chombo kinacho stahili. Kandi sito gusa ngiye kumwereka imibabaro wowe genda musenge. Ananiya yamagenda shikamubwira ngo Sawuli Uwiteka Imana yakubonekeye mu nzira yambwiye ngo ngusengere ukandi wose umwuka w'Imana. Iyo Mana tuzoyikomera amashimwe abakristo. Imana yahabwa icyubahiro. Umva ikibazo abakristo bafite ba 2020 bakishijwe muri 2010 cyangwa 2010 cyangwa muri 20, ariko ntabwo gusimbuka Imana. Uri kuragira ngo ukorere Imana gute utaruzira umwuka wayo? Habiwezekana. Kandi Ananiya aje gushika ngasanga uyu mugabo nawe Sawuli ngo nawe yeretswe, ngo nawe yereka umugabo witwa Ananiya nawe yaramubonye. Bwana asifiwe. Akisema ndio nani awezaye kupinga? Hakuna mwenye nguvu wastahili zote. Umunsi navuze ubutumwa ku Ndondo, twari dufite igikorane cya ministeri, dusanga abasepake babaye ngakurya kwisi. Nababwira ati nahashitse jabanye takamenyera. Uwo munsi rero kuvuga ijambo ryanditse mu gitabo cy'Abaroma rivuga ngo guhinduka kubi cyane bigisha. Nyandiko y'Abaroma mureke kwiga ntibifitanye n'abiki gihe ahubwo niyo jambo nifite 12 amaze umugabo umwe umusepake amakuru amugera hiriya aza yicara hari inyuma yicara inyuma
arahaguruka arasara baneze kumufata ngo yaraze kuko ngo muri Kadeze ngo haba mu mwuka ntawo kurimo, ariko roho ni roho ambaye hana mpaka, iyo wuzuye imbaraga z'umwuka ukora ibyo Imana ishaka. Sauli Bwana asifiwe, yahinduka ikintu Imana ishaka. Anania akamurambika ibiganza kandi aramubwira ngo Imana yatumye ngo wuzuye umwuka. Biblia yavuze ngo machoni pake pango ngo pakanguka vitu kama vigamba. Haba ibintu bimeze nka kurya sinzi biri Kinyarwanda ari bivuga ibigamba nyine, ngo byose ngo bigwamo ngo bikanguka mbere yake. Ngatangira kunyenyeza. Aho niho Paulo yakuye kutabona neza. Paulo yapfanye imirazi kuva uwo munsi yasubiye kubona cyane. Uzoreba no muri Bibiliya hari amagambo yanditse n'ukuye kuboko, yamavuga ngo ananikishe n'ukuye kuboko, akandika kwa herufi kubwa. Kera kibona yigeze kuja mu ihuduma, aja mu ihuduma bwira Imana mukuramo iki gishako kiri mu maso. Imana iramubwira ngo ndanze, ngo neema yangu ya kutosha, ndanze sikukuramo ubuntu bwanje buramuhagije. Bwana asifiwe. Wewe ukiwa kitu ambacho Mungu anastahili, Imana izakukoresha tushaka. Amen. Abakristo bingingwa baba yeho umwana wahiye mu kwaha nibakora uratonekana. Yadohetse ku mugongo wayo ntacyo zaba. Niburi ku mugongo w'Imana jamene utegereza kubimenya. Kuwa kitu ambacho Mungu anastahili. Ubikintu 2020 ubu turi mu kwezi k'umunani dusigaje amezi make. Ubikintu Imana ishaka yuko ubacho. Yego. Hariya kwasoni muri Samuel ndarangije. Hariya muri Samuel ayo makuru murayazi. Ibi ni bitabo bya historia ni 12 kuva ku gitabo cyane ukagera ku gitabo cyane ni 12 kirimo iki gitabo cya Samuel. Saul amaze gukora amakosa, umwami wa mbere wa Israeli, Imana imaze kumuca ku ngoma, ishaka uwundi ituma Samuel kwa Yese. Si Yese Samuel amaze gushikabira Yese atabahungu bawe hari uw'Imana yahisemo. Ayi amaze Yese yamavuga ngo umuhungu nigeze kubona umugabo umwe yigeze gusengera umwana wa Imana, umwana waje muhezagira yikoreye yumve bitashoboka ngibindi kagenda jeshese ashira ku umutwe ke ibinda sheshete. Mbwira batatu umugabo yamusengeye ujeshete, ndashaka uyu mugoroba wikorere ibisiga ubisheshete. Amen. Bwana asifiwe. Yewe Samuel agera kwa Yese akakusanya mkutano, agira umukutano munini, abwira abantu ati muzi Imana ari uyu ashaka. Yongorera Yese atabahungu bawe ga dukeneye mu mwana. Yese atarahari ndamufite Eliyabu yarazi gusobeka gufunga igitoko. Jewe sinigeze funga igitoko, nazaga gifunga nko mu nzu, naza kuva mu cyumba gashika mu ryango nakifungura. Ntabwo uzombona nafunze igitoko ngo simbizi, ariko ari Eliyabu yarabizi. Nabonye yobaguka wewe wacha kwangiriza wicaranye n'umusho haguruka haguruka jangu ariko nakoro taberewe shama bayenezi kanda baberewe n'igitoko je nofunga mutanga yeme mama Kristo ariko ndimuvuga ngo amen. Amen. Eliyabu nuko yarameze. Samuel afeku gutora ihembe ry'amavuta Imana ati gezaho tubona mugaye. Yese ati wapi aramugaye. Yese ati kari we musore nagiko mbona mu bagabo yamu mwana wakuze kandi mwiza w'igihagarara umbo amemumba vizuri. Hariya ku kazi dufite kiruhu, dufite umukozi dukorana ku kazi araresha n'iyingoma akangana yopima kibiro 150, ariko niwe mugufi wa mbere hano muri Amerika. Umugabo umwe agiye kumuterura
ukazi ndahumiwe habe no kumunyeganyeza akakurya kwa brokose uyu umwana twarimo turi tumukora rano turiya amejijari kiyo murengeza kuko siki mwabakristo muri kintu banshaka tawuzo gutunguruto kitawuzo gutegura nawo uzobanda teruko kana uzokuroga burya buhe kubajana mu bana zifiwe niba wabaye kintu Imana ishaka kuwa kitu kinachostahili nindo zokukanga nindo azofite zihe baraka. Yesu yaravuze ngo nimewachia uwezo na mamlaka juu ya kila kitu, hata na udhaifu wa kila aina. Niko Biblia yakisema udhaifu wa kila aina tufite uburenganzira kuri tuteye ubwoba uzagutunga urutokazi azobaye. Reka turangize ariko tumuvuga ngo amen, amen. Mwongere muvuge ngo amen, amen. Bakurubiye bose Imana irabanga. Biblia yatubwiye ngo twasoma Samuel yegeranye saramubwira ngo none abungu baye bose naba tabone Imana ufite. Yesu abivuga yishimye karahari kariko ntazu ana Nigeria abona mu munawo tiko nakantu kebera mu nkamira mu fura mwire tanda kiratagira. Samuel aramubwira ngo ntabwo turi kwica ngo mwana tarashe tuma bankoje kumusana amaze bariruka aramubwira ati kaje katakaraje katoze neza nigeze kubona umugore wava mu guhinga kuko twagiraga amasengesho n'ibara kwa gatanu akabo mu yumba ariko bitaza mu cyafu yama yisiga amavuta ku murimo aza mu nawo bishikira batatu ngore yasasa wowe uri umuyumbe mu cyafu niba wakeshwe kwakura usiza amavuta uburimiyo uraje kuje gusiga tipo ishakoka tumutahanze amavuta y'inka bwewe arasabikira aho ubuzari oya jamani umukristo cyuzo murebera kinge saka yifashe neza ameze neza kama kaza kurya baragatimukanye. Biblia Bwana sifiwe kuwa kitu ambacho Mungu anastahili kuwa kitu kiri Imana ishaka Imana yakwitiza mugihe hari ikibazo mugihe mukiki dufite Imana ikumva yakwitiza jamani. Biblia yatubwiye ngo umwuka w'Imana abwira Samuel yamubwira ngo haguruka umusika amavuta kandi narahumiwe. Biblia yabwiye ngo bamututa amavuta imbere ya Eliyabu aha yabibona bakaza babanza bagahindukira bamusuka amavuta kandi barangiza kumusika amavuta ngo yambaye umwuka w'Imana kuva uwo munsi arangize gasubirira niko Biblia yavuze akarudira amasubira mu kazi ataha afite amenye kuko uko bimeze kose hari ikindi Imana yavuze arataha asubira mu ngabo. Ndarangije Biblia yatubwiye Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Biblia ijambo ry'Imana ryavuze ngo bukeye umunsi umwe aragenda gusura bakuru biwe. Biblia yavuze ngo akaweka vyombo kwa mutunza vyombo. Arangije aragenda aja ku rugerero hariya kureba abakuru ashike ngarabaramutse. Muza musoma Biblia, muza musoma